mun sang sanga changa INP Mizo channel clear tu te in zain chibai levek ule hei tahan lam chu soilo Mizoram lampu hi Omicron variant hian alu chil le don a angtlat maya manlai hun angni to heklo engpo ni se mani mi mal theu kha kan poimo hle don ani tun tumpo Myanmar ram chanchin langsar zual kan ngai thla chun zom lenga kan soi kim vek seng bik don lova kan soi lo lam kha a theya piang in comment lama inon tui ni zel don nia Khitit media ina chin chia dan chuan February ni riat nimin khan ramchung mun sang terrorist council sipai te thi mi somlian ni atia hei hi kan thanem ngai na lam ni lovin an chin chia mai voina po kan news then khata a omle nual ti in lo hrethiam don nia sipai somli velan thi ba ka nimin khan PDF pasari lain ramtan nun na an lo hlan vele boka tien PDF som paruk lai mai January ni som ni le pani khan terrorist lamenan man ni in khitet media chuan voin khan soi Chin state chim lama CDF tele terrorist council sipai te in dauna awangin mindat le kan palet khopuyami te chu Chin state le makui region in ri na lama anral tlan hloma tunlai hian ral tlan ten an pan ber yo le so mi te omna lam hi terrorist council lam hian an nuai don ni om takin thua thang le meka hei hian Chin state chim lama om helamaral tlan te ati hlau thong hle ani February ni li khan YDF PDF pol sang so khopuya terrorist council sipayan ka pa sarkar inten khat USDP office te po telin akanga chumi nu chuan tun lai hian pakuku lama tangin terrorist council lam chuan sipayan chop bel ta ngek mai ni inan soya in dauna chuak le ngei don ni na langa tunaral tlan te omna so le yo lama in dauna achua le palwai chuan July vel civil mi ral tlan te chuan Hantlan le na tur mun dang an nei to don lovani tong trai puyan ngai hle don ani hi Chin TV in voina soidan chuan nimin pia lama kalemiu khopuya tanga Chin state lampana kal chhuak terrorist council sipai motor somni le pahni chuan farna yan siam thinna an ma ni kol tonga tin chu sakhan anti atangin falam lampanin an tol chhuak le khoi ngen thlen ti lam chu kan rhezui tari lova falam khopuya an lu ngei arin om phote Sakain lama thil khleng kan soitak angkhan media lamin an la chin sia lo lam han soi phot taila Sakain region khin utam chip madong chi khuwa terrorist council sipai tele PDF te nimen February ni riat chhun khan anin ka pa sipai lam chuan civilian pa fa an ka phluma PDF lam chuan terrorist council sipai paruk an ka phlum ve bok ni in voin khan an soi Nimin chanulam khan madong la khuwa om terrorist council sipai te chu madong chi le suika kholamokal antuma khuwa waswa samle antuma ni che kanga te chon madong chi kholu tontir lama in pakhat chu dapin ula chun anti le afapa kumsom pangami mong pain je ye chun anti chu an ka phlum ni in PDF lam chuan an soya ti chuan LWGRF anti local guerrilla revolution force te fight for freedom FFF anti tele PDF pol sang in ka ron ta a sipai paruk an ka hlum nu chuan terrorist council sipai te chuan madong la lama anin sa seng le san ta ni in an soi khin u township pa yotit kung madong la pin chong machi tung khuwa te hi sipai le an lam chang piuso ti te chakna ania akhat to kenan chevel khuwa te hi an lu chil ve fo ani Sakain region Suibu township huamchhunga ti lung khuwa om terrorist council sipai te chu CNT Suibu Snake Eyes PDF Fighter 1 le Suibu PDF 10 drone mangin nizan khan voinga la yan kap ni inan soya terrorist lam hliam turan tam hle ti chu an thretheya chanchin chiang takin an la report theilo Suibu township huamchhunga sei khun khuwa nimin tu ka terrorist council sipai nan lu chil ta kha kan la hrianga nimin tu ka sipai za veli nan lu chila khomi te a thei thayan tlan nu nizan dar som chho vela tang khan an khomar lama tangin an hal tran ti tukin khan an soya hriat thei china in ruk akang ral vekani sei khon khuwa nanta bu tre kung khomi te chu an tlan na sa hleya tlan man talo sipai nan man tak te pon om ni inan soi boka Sakain region pale township pale le kan ko in karkong puidunga January ni somni le pariat khan rengun khopuya en seng yoma police lal pakhat an man ni in
voin khan an soya aveiwa nalama kan ko ngai zong a char ta hlo maya angai zong han kana akal chu a hon ko nga pdf ten an lo man ta ni antia ramboi hian mangai nei adang lova mangai na fanga impact na alan fia tir zok te po tila adika nga an that em lo tura nga yang u February nili po khan kan ko kong pui dunga tho hian sipai pakhat an lo man to bokani Sakaing region pale tam chi pa trin ta khuwa po terrorist council sipai ten ral thuam lenin an kap le ni in dvb chona soya pdf an omringin an kap le top ani arin oma February 30 ra tang khan helama civil mi sang chuang an ral tlan to ni na soi boka terrorist lamin chan lewang soitur omlova hetia ral thuam liana ka lewangin civil mi te zinga hliam turan oma an ran vul bong te po an kap hlum nual nia soi ani bok voin lama po khan mi te chu ram lampanin an tlan na sale hleya an thom nu hak tur le eile in tur tranpui an ngai hle nia soi ni in tranpui tu an la nei mai lo thu ral tlan zinga pakhat chuan dvb a hril bok tin tlan ve thei ta lo kum upa le tar chak lawan om nuala an ngai tuam hle ati bok terrorist council sipai tele an lam tang piuso tri pol te kale pdf te ne na anin ka tum khan terrorist lam chuan pdf lam pa pakhat kum somnga le pathum mi ku ongluin u an ti chu February ni khat khan an mana kale meu lamin an soidan chuan he ku ongluin u hi aboral to ti ani aruang chu achung te an lak tir ni in kan thu don na hian a soi boka an mana an roi lai po in thi chongin an soi sa to ni in a soya sipai le an lam tang piuso ti te anin biak lain pdf lamemati in a au ve a chu vele terrorist lam chuan hualin an manta ni soi ani apoi khop mai Sipai terrorist council te kutuarin February ni khat khan kalemeu khopuya middle school zirtir tu pakhatin anun na achana chumi ma January ni somthum pakhat khan kalemeu khopui ong ti sa venga om pa pakhat ka hlum ani bok Makui region point phiu township lama hian minong hlana azin hnai don nia soyani a news kan update hi chon lo zin to poni mai thayani an mani call sa kholam program manga zin tur ni om takania ven himna pu an uluk sot hle ti an soya chuti chung chuan point phiu township huamchhunga mezali police station chu pdf lamin nizandar sari vel khan shock rocket mangin an kap ta tho ni in tuken khan an soya bom dang po an vom lut ni in an soi bok tute pol malak na bernge ti le an chanchin chiang zok an lati chuak lai theilo wani thile hliam tuaran om tam lo te poni mai thei Makui region yomi te omna heng kan ko township te trilin township te so township te chuan Pakuku district huamchhunga miang le pau township lam po ni se heng lama hian pdf an chak hle to a sipai council sarkar in ran thei to manglo nia soi ani a chutianga wang chuan voin khan Makui khopuya city hall a department rang ho tu tenen menong lang te anin mukhom don nia soi ani an thu chuak kan rejui thei mai talo Paku region chu pin kaw le u phu lama piuso tri kem chu pdf laminan ka pa an roi tu te mi pathum telin mi panga an ka hlum thu tukin khan an soi chu pin kaw hi Paku region tlak lama omani pdf lam thi le hliam turan omlo Paku region yitra si township pa suwa khopui mar lam rengun le mandalay in kar kong pui hlui zo ko light infantry number som pakuana atangin terrorist council sipai panga chu an thuam fam kim in bela patrolling an nei lain February ni rukhan an tlan chuak ni in voin khan an soya an din mun ahim nuwa chau hetiang hen soi thina kan hriat tlai pha hretani tan tong chi khopuya bayin nong sipai training na terrorist council sipai tepo an training na mun atangin an tlan chuak na sa hle to nia soi ani boka hunrem changan mudan ang zelin a finga piang an tlan ani deu ber mai hi in Sian State chim lama mune khopuya number zathum le somruk le pathum na sipai te zinga patni po an lo tlan tai to boka tuna chuan mun him lama an to nia soini rengun lam hi han soi le ila rengun khopuya petrol zuar tu hing thang tak uchit khaya dengko dormi poisa noi zatel abova tin ama uchit khaya po silai mu an thon bok a hlo du don khop mai ani hi dengko oil dora an poisa phur thin tu motor chu February ni sari nimin pia khan South Dagon lama an lo mana an poisa an chu sak vek nia soini a ti chuan silai mu an thon ta ni
uchit khanya hi general tan suya hun la ya tanga sipai te tilung oi thiam tak sumdon na in kop thlat thin an ni a bank lam chi construction le thil dang a thok na sakhop mai sian state lama environment ti chet na sa em ti chit lungal thailai chuana an tia po uchit khanya eden company le China company ten na an thok du na ni rengun khopui tan hlin tam sipai pensioner te pola an ho tu ber an chairman ni mek tin tuna rengun region election commissioner member ni mek bok police superintendent officer rengli na nena pension ta chomu chi an tia ina nizandar sarile minute somnga khan boma puak vele a an motora chiani nan soya ama chomu chi hi engtina omlovaniang hetil hi urban guerrilla force UGF tan hlin te thil ti nia soeni nizandar sari chauvel khan not ukla pa le ta ki tra lama bompuak thom omboka alung township lama po nizandar somvel khan bomvoi thum apuak bok tin tukindar ko vel khan mengala don township huamchhunga tinkan chun khuwa anti maya anvenglal unelin anti po ama office lama akal lain ka hlum ani vele bok a thui ruairo damdoi ina da nia soini in aniero anka na huna aboralani mengala don township huamchhunga venglal hlui te hi chu an bang deuh vek to a tuna venglal te hi chu sipai nan ruat deuh hlir an nita rengun khopui bu mu ba thu rot anti lama kumsom ni le pasari mi ku kong tet pain anti chuan voin chomadar som chauvel khan terrorist council sipai te ma akut tang pathum lek chuakin ama in demonstration aneya a aulain abula terrorist council sipai te chuan an kap hlum ngal thi turina in pe ani maya a hoisen na hi afak oma lelama chuan thi nu a hian kan la dam lai ngein terrorist council sipai te hi kan do theizo kang ti ngai dan fim tak an nei po hi atul le ni na lang Mandalay khopui road 83 20 le 21 in kara KBZ bank kanposa bank a ATM chu tukin var ma jinglam dar li le chanve vel khan JMPDF le MPDF ten an hala nakina fire department lamin an thel nia soini in an thel nu chuan akiang vel chuan dapna sa hlebok dar nga chhovela po khan Mandalay khopui sengpan tlak lama veng number za thum som sari le pathum na lama terrorist council lamin mian check na sa hleya in tina lutin sipai zani velin mian check nia soini Moon State chai tu township mukpalin le inkapu inkara February ni kuwa voin khan terrorist council sipai motor chu chai tu KRF anti ten an lambuna thuchiang zok ngai chan me kani Karen National Union KNU Brigade 1 Ramchan chung Phaan Township chupin se khuwa terrorist tele an lamtang piusoti te kem BGF number sangkhat le som palina sipai som thumvel omna chu February ni sari nimin pia jinglam dariat vel khan KNLA Brigade 1 nam sipai tenan faka pa BGF lammi palian ka hlumba ka an battalion commander telin midang paliin hliaman tuar bok ni in voin khan an soi chulaya damalo chun terrorist tele an lamtang BGF te chuan nimin February ni riat khan an keman chwa santa a metrila kholam an pan ni in an soi bok keman beilaya terrorist lamin silayang tong ka lewangin kongpuya bai ka vei vak mi pakhatin hliam na tak ator pha ni in an soi bok Karen state lama hian KNU le KNDO mi pui sipai te le terrorist council sipai te anin ka na satawang te terrorist lamin thlo na manga an bei fo wang te in ton ma hian ral tlan sing sari chuang an pun bel le to a ral tlan zong zong hi an wahin noi ni chuang an ni to ni in KNU lam chuan an soi ni in VOA chuan voin khan soya thaliam ta January ni som ni le pakua khan Karen National Union KNU Brigade 5 Mudro Phabun lam chuan an brigade huamchhunga terrorist council sarkar na thok song song te chu chhuak vek turin an lo ti to a chutiang deuh chuan nimin pia February ni sari khan brigade 1 tatung district lampo in an district huamchhunga sarkar na thok song song te chu bang veka ho vek turin khriat tirna an lo chhuwa ve to bok sipai te po an nu puite ne na chhuak vek turin an khriat tirani anin epna hi alangai nom chhozel don ni na lang Karen ni lampo in voin khan thu thar dang an nei le a in dau thu nilovin ral thuam an mamo thu an soya terrorist council kan be na hian ral thuam tha hi kan mamo maya ral thuam le mi pui thlop na wangin tun thlengin kan ding thei ani a
tuna hian Roger precision rifle leikan mamo hle ni in kanin ria donation ti thein om chuan cheng sang ni ka te po ni se apek thei ringa ni ti in dimosu KNDF ho tu te chuan voin khan an soya an leimamo Roger precision rifle hi Myanmar poisa chuan tun lai sum hlut na tlan niam lutu ka wangin cheng mak ta doi som thum le paruk le noi sari in pakhata lei thei chau dona a hau tak rem don hle ni amu hi pakhata cheng singa le sanga vel ni nan soi boka hetiang precision rifle that bik na mai chu teng le helicopter te po an kap tlang thei an tia ten ral hlati bo mi target te po a fu sia thei ni nan soi bok hetianga ramchung mun sanga terrorist council sipai te pe tul ti taka an phar vut lai hian sian state marlama chuan voin chom hadar ko chhovel khan sian nam sipai patni RCSS anti tele SSPP anti te chu an loin kap na samaya ral thuam lian te po mangin anin kap na sa niang anin kana nai waya sian mi te chen na khosom ni le paruk lai mai chu an ral tlan le nia soyani menong hlana dawa tul te nen hetia mani le mani ananin kap le tamai hi chu terrorist te loma atladon ani ber hi thunei na pong lak tu menong hlana terrorist council lalpa chuan February ni som pani Union Day lo tura tlangram nam sipai rang te ne na India a remna le mon na tluan tling a theina na soi ho tura angen na kha tlangram ethnic group 10 khadian nol thu kan soi to a CNF nam sipai te zinga an spokesperson selected ni appoint he in biak na hian CNF antel don lo thu asoya tlangram ethnic group sang te tuma tel lo turin som ngal bok tunlai hian kan riat angin chin state chimlam matupi mindat lam mar lamate dim township huamchhung falam township po akhat tokin anin ka prengania remna le mon na tluan tling du tak takani chuan tuna tang po hian terrorist lam hian in ka he ban san sela chuti om tak chuninan an la ban san bik chong lovani hi CNF CNA tele chin state huamchhunga mi pui sipai chin national defense force rang som paruk lai mai chuan sang ni le som ni le pakhat September ni som thum khan Chinland Joint Defense Committee CJDC anti chuan lo din to a Sipai Council lam tang te chu engpol po ni ro se tu te po ni ro se kan dau zelang ti in thuthlung an lo siam to ni terrorist council in thu nei na pong lak nu hian Myanmar ram chunga na tho turawang taphar mai ni in ILO lam chuan an soile ta ram thu nei na pong lak le covid han in deng chhota tak taka Myanmar mi puite hian public health le economy lama challenge na satak an pachon me kani antia ILO lamin an lo zir chian dan chuan terrorist council in thu nei na alak sang ni le som ni le pakhat kum le chumi ma sang ni le som ni kum anan khai khina mi puite tan na an tho nei thei da hun darkar hi 18% in atlat niamani antia chu hun puman na thok thu mi hring mak ta duai thum le nuai khat te hun nei nen ain hen tok vel ni in an soi nikum rambuai khana pi kin thingtlang le ta eizong tu te tan harsat na asiam na sazual ni in an soi bok hetianga tho tur omlo ramchung mi puiten sumlak luna an nei lo lai hian khovel huapa ming nei tham brand lar tak te chuan Myanmar an lo chu san le ngal boka chu wangin tuna ramchung mun then kata thom no le puan than lam boi pui tu company te po hian sipai nei na in nim nai dewa piang mai an du saka thok tu te zinga in thliar na ana sa hle ni in ILO chuan an soi boka tun ma anga na thok tu te ven him na dan tiang chi te po an zom thei to manglo ni in an soi bok Myanmar Rama Labours Organization an ho tu pakhat chuan sang ni le som ni le pakhat nikom February ni khata sipain thuna inan pong la ka wangin na tho tur nuai ni le singa chuang vel an hlo pha ngal ni in soi nimina Sipai Council lamin data an puan da nang chuan February ni riat nimin khan ram chung mun sanga covid rikai tharmi sang khat le zale somli le panga an mule ni in an soya Myanmar ram hi nikum lam ang mai khan thim thu ani na tuam le ang ti te hi a hlo om le ni hi ole tun tumata na Myanmar news kan thei ang tok ka kanan ti chua chu khati zong kha ania clear to 10 min lut saka atop thlenga min clear saka wangin in za chunga kan lo me